Yesu mlije toka katika kwanza kwenda kwetu Apex TV atenga tugamba nti tuli kuhit na mukuru bebe call obajitega gamil family akongeza kwenda kwa radio ngatuga nti twamaze okubanga tumaze okubanga tuka ngatuga nti mitu mingi ngo bila bakongeza kwenda kwa radio ngatuga nti ebu iche chikenda kubanga checking place akongeza kwenda kwa genda kubanga chiraba atenga tugamba nti kwatasode twagenda bagenze kutuka kwa YouTube channel ya Apex TV joso kwanga ofuna ebintu byobatana kulaba ogenda kulaba na bimbi bakabi ogenda kulaba emiziki ejakabi ogenda kulaba bebe kulu bakubendoga kongeza kwenda kwa radio ngatuga nti fwe tuyakongeza kwenda kwa kubanga tukuba ngatutusako buli chatiro kwanga chikenda maso olina shukana MC akweza kwenda kwa okubanga tukuwereza ona tusinda kuhit mu kibuga embararararararara kana tukana kutamuza mpola ngabola banti bebe cool ye muyimbi ataso okubanga atuma music wa Uganda countrywide siona atenga ye muyimbi nambemu asolo kubanga yimbira kubima via live band so lero twatukirize tumanye nti dala kitufa asolo kubanga chikola tovao tukayibanga tukena masonga tukumenya chokende MC sho Run,
respect, King Selassie I.